ole clear to le ngai thatu te when april ni somni pahni kumsang ni le somni paruk ni lai ni a hian chebai kan buk cheu ni khonga in video hi like milo pek sak ram ram thin teu khai tin kan ngen cheu ani e tuntum kan video chon Serchhip daya truck kang video hi kan clear lokanga hemi kan clear zo lama hian kan hriatlan angin IMC in thlan nei ani a in thlan ma lok hianin din thar vengami ZPM treasurer ni lai Pi Mami'n chuan buhfai asem ni omin sei ani a hei vote zon atana buhfai sem ni om takin sei te po ani bokani MPF te po khan information mai katangin antlang au hial ni om te pon talan ani boka he thilthleng chungchanga hian Pi Mami hi alung oi lo khop maya ngoi mai atum lo zia tele FIR thehluh hial atum te po aron sei chuak ta ni a video clip toi te kan thliranga ti chuan Pi Mami laka hian dan bo chian na om them ti te dan bo chian na om the ang te po atlang pui talan kan tumanga tin kan ngai dan te po toi te in soijui kan tum le tura kan ngai deuh hlekani abula tanga top thlenga thlir turin kan som chewa chuti ruwa chon heting lam han talan hianin party on lam le a be lam le anga hemi tam takin min ngai thina engpo ni ro se ke ni room len YouTube channel en kol tu lam hi ZPM kan ni reng lova MNF la kan ni reng lo ti kan sema sa ni sela a thome ole amasa zo ka hianin Serchhip dialog ka trakang hi a video kan thlilo kanga hei voin lama video kan dong ve chau maya voin lama thilthleng ni tura kan han nga ya amaro chu kan han bel chianga voin lam thilthleng alo ni che lo deuh hleka ni ni kha chu alo ve to ni om takani amaro chu min thon tu hi azaum e mawangin a video hi kan thlir ve shim tura ngai taila a tho me ti chon video te kan thlir zo lama hian Pi Mami te chungchang kha toi te soijui kan tum tura in ngai te ang ole hey Serchhip daya painar motor mi kang lu mai plan pel po acha kom lo khop mai Serchhip le kai tumin kar ani tilai hi so apoi le ni eng tia kang nge ni ni chin deu la rei lo kan nan ti ni chu tia tlan lai so al top mai ni a pu la om box sia a sira son he la ngai sia ti chin khala phot me ang video kan thlir zo ta khas Serchhip daya thilthleng ani a tiang khan trak an kang ani a voilama video hi min du sak deuh tu mai min ron thona heilo bel chengla lu ta lang ve te atia min du sakna ni ti kan she kan lom khop maya ti chuanin kan han bel chenga tun nai voilama thilthleng ni lovin ni ni kha chu lo liam to ti te kan han ria engponi sela du sak takin tiang hianin thuthar ni ria in min ron thona ni awang hianin ama kan sa ema wangin video clip toi te hi kan han ta lang ve shim ani a thlir tu le nga thatu te pon min thon tu le channel nei tu lam te po min dem lo ram turin kan som sa cheu ani e ole tuna chuanin kan hriatlan angin IMC in thlanna nei zo ani ta a kar thar thotan dia hianin vote po chiar ani don ti kan hretlang pui to in arin oma ti chuanin IMC in thlanma deuluk mai hianin MPF lam khanin information mai ka te po a thule hlaten han neya han puang chok ta khani a chuta chuanin din thara ZPM unit treasurer chuanin in thlanma de ulok hianin buhfai asem ni omin sei ani a chu vote zonna atana buhfai te sem ni oma sei te po ani zui boka MPF roi tu lam te po hi an ina an leng hial ni in sei an dia ti chuanin information mai ka te po khan an puang ni om takani kan sei to ang khanin hemi chungchang a him Pi Mami hi alung oi lo khop maya ti chuan ngoi mai atum lo zia te sein ti chuanin FIR te po thehluh adu hial thu te po aron sei ta kha ani a heta him Pi Mami te hi unit anom na lam hi sei an anglo tlat me thren khata hin unit 1 tin ya thren khata ro unit 3 ti an ni ve thungani engponi sela khalam khachu boina bera ngai ta loila a thome ti chuan ni zan lama LPS chanchin tharlamina he chanchin apon hi ngai thalok taila kan ngai thlak zo lama hianin kan chen YouTuber thren khaten
PC la photography na azukom na Pi Mami akom na video clip toy te kan du lai kan lak chu hi kan thliranga ti chuanin dan ang te po kan soi zuinga kan ngai dan te po toy te in soi zui kan tum le tura ngai ta la thome ole LPS thuthar pon hi kan ngai thlang ti chuanin Pi Mami an kom na video nen kan thlir chun zom mai don ni in thlir lok te ang Din tharvenga Mizoram People's Forum MPF Local Forum chuan AMC election atana campaign phalto lo nuwa an thelom hnaya buhfai alo sema wangin din tharvenga ZPM unit shwai tu pakhat chu buhfai sem to lo turin an shatira aurina mangin ma an lak dan mi puya an puang zarbok din tharveng MNF unit le Congress unit shwai tu te chuan MPF Local Forum din thar president nena ZPM unit 3 treasurer Pirlel Remlianin Erbelni somni zandariat vela an thelom hnaya buhfai assemti an sha thu an thlena an lekha chuan hetianga thil sem hi election dan kal MPF poina khaptlat nia an sha thu te tar langin in thlena fel file le thiang lim le zelani theinan he thil thleng chungchang hi wantlang information mai ka puansar saktura an ngen thu an thlen hemi chungchanga an malak dan LPS palain a zona chu changin MPF Local Forum secretary Purobat Banalwa ta chuan thochani zantar ko vela zia ping complain an don thu te party pani unit shwai tu ten buhfai sema an pu te chu an chena ina an kal chil ngal ti asoya buhfai sema an pu hian an chet dan chu a phatlo thu te nikuma so thing an thar tama mal somna an don na sata wangin mi har sa jok te chan pui do na ru pu in buhfai hi an sem tak thu alo shil ti asoya MPF shwai tu te hian AMC in thlandon chep to a buhfai lo sem chu a fu lo an ti thu te sem chun jom to lo tura an shat tir tak thu te asoya buhfai hi an la neya an sem du zelani chuan in thlan zo a sem na hun ala om thu an thla tak thu te asoi din thar MPF chuan vo in chun khan wantlang information center atangin an ven chunga dan bo chia buhfai sem an lo om thu te MPF in sem to lo tura an ngen thu le an malak dan te chu mi puya an puang zar bok ani chuan ani chuan mo kha kanan ni chuita kan khanin nang ma hi tuna hian din thar unit 1 a hian treasurer ni lai lo ni ta ZPM din thar 1 a treasurer ni lai ni lo ta la engma chanbo ni lo ta la mi normal pa ngai ni ta la hemi be na hi ito thoi ni ngem khat han be lo mi re te na lo pe kwal tho ta la amma pon chu ni kum tun kum Christmas zon te pon khatiza khasa kan sema tu man complain din mo kum ma sa le po bokta kan sema tu man complain din tun hi chu mi tir the nan be sim an ron tia ka ngai min ti mol pho ve du sim chuan mami hemi an du na te hi ene ni ro se ti don nge akala kan kalom lem lo ko mai sa un ken te pone mo akat yang ru ene ngai dan te min sim ko ni me tir ka tum lo mo ni zampon ukil ka ve na mo kes file ka dua so tiang pa tiang chuang buhfai ka sema kan so til thara chang buhfai ka sema chu MNA ho nam kala tha an ron la a ni post da ka mi amol pho thiam very min ti a he hi engtia kan pui ti nge an yang nak tu ka kes buhfai ka du ka ti ni mo chu nak tu ka tu cholan ya atya tuk le apon ni ka ti ma nak tu ka disu voin chot ni zana ka pon ni to bangin in ni ka tu ma ole kha Pi Mami an biakna an komna chuni a tiang khanin LPS lampo khan aron puangta ani a enga po chuni sela nia video clip ma sajok kan ron ta khanin karil ruwa lo lang ve mai chu Pi Mami hi unit a hin treasurer unit roi tu te ni lem lo sela tin vote zong ten tiang khan campaign ang ten lo che chuang ngai lem lo ni ta sela mi satlia mi pa ngai ni ta sela heti ang boruak hi om kherin arin om lo ti lai ro chu karil ruwa chon om ve a in thlandon nai vai te lo ni to a chu ta chuanin Pi Mami kha unit roi tu te alo ni boknen khatianga in thlandon te a buhfai an sem vel kha ani na taka chuanin an ma ni lo be vengar nga tu te tang kha chuanin kha tluka lo ham chat tu le lo mer chat tur kha om bik chuangin kan session lo ani chuwang chuan hetiang lam keima ni thlir dan lam atang hi chuanin MNF an ni emo Congress an ni emo MPF an ni emo ti so lupi kha an nei lo ani lo mi ti kha karil ruwa chuan an om ve deuh hleka chuti ruwa chuan a phek le lam han thlir ero chuanin Pi Mami te chung ko hi mi thatak chung ko mire thele har sa te lai na tu an ni ti kha alang cheng em em in kan ria a video te kha ai
PC lala photography khan lo clear turing kan som chewa khata khanin avoksa te po ha ke je engemaw zat kha mi har sa jok te tan pon lo sem to a buhfai te po kha teng khan sem an lo nei photo maya mi ta tan an luang chok na sa hle ti kha a hriat reng maya chuwang chuanin tuntuma pi mami ten hetiang thilan ti ta po hi an zia pa ngai mi line na le khong ena nga ta kan ni na lan chu na khani mai kan ria chuwang chuanin an dil ro om lo pui le tin party politics khelna ta na an man lo pui vote zon na ta na an man lo pui a khan te hen pu ming chet an ni hlewem ti kha ril ru chon om ve thong ma chuwang chuan pi mami te po online at om hle mai ti te po ka ril ru om bokani kan ril ru kan tum lo top thil ti engemaw kan an te reng renga chuta chuan kan ril ru om haulo mi theng katin min han pu ti putti tlat ang chi te han ton hian ril ru a hrom em thing kha mi tam jok chong kan hre thiamin arin om thawani te chuan khatiang ril ru mi re thei te mi har sa jok te line na tak tak ne na hetiang campaign ni a ang share la ya MPF ten anan len chila chu ba ka information a an pun chon omatin thalak te nen lama an viral le tin he mai pi lama hianin chanchin thar sang sang ate puan sar ani ta ka chon ale lam kong song tak chon an zakin an ril ru ana em mang ti kha a hriata chuwang chuanin an ti lo pui voi lo pui voim puma anat na kalain an ril ru pulo dan pe khatiang chi om ta ka chuan thu boi hla boi lak te po an ril ru om ta hi amo shanin kan sheloni ole nga po chu ni sela enge dan lampang atang hian han thlir ve don taila ti te karil ru oma chuta chan pi mami te hianin heng thu boi hi ziak lu tur hianin enge right an nei rengem ani na chon MCC model code of conduct rules kan han teng chi te ka puan ani to no he teng thili ti an ni chu wang chonin an ma ni hi dan bo che tu chu ani jok ani lo mi ti te pokha ril ru om thei tho awangin henglai te toy ten seibel tum taila thome ti chon pi mami khan FIR thehluh atum chung chang te soin ukil po abiak to thua soya amaro chu malaka tumni takha cholte lo ni awangin tuna hian engting nge man la chho chunjom zelem ti lam ero ka chu kanan hret alova ti chon pi mami hian FIR i thehluh tumta ni sela inge dan atlo chan tu ni ang ti kharil ro lo lang ve de uthuaka ama sabira chon defamation hi nitura kan ngai defamation hi chu omje te po kan soinem ta view mai do ta khatenga inpute tin chu lo renga enge thil ni na polun ta sela mi sa omna khateng chi te nu niam thei turang chi te khateng chi hinti ming lewnang chi tam maya hei defamation hi mumal takin omje te po mithiam jok te pon defamation hi eng angin an lo sei fi ati te pokan ron ta lang to ni hetilai defamation ni chu mitam jok pon kan hretlang pui to ning ka hreta wangin he chu Serchhip chia talovila defamation case aziak lu theitura kan ngai de uleka zia chon pi mami khan ni dang le hundanga te po mi re thei te mi har sa jok te tang khan teng khan lo luang chuakin ka voksa te po teng khanin mi tam tak lo sem to buhfai te po kha teng khan lo ti to thina in thlan don vok vet chaw atum kha na ta na kha teng chaw ron ti kha ani boxi lo chu wang chon MPF ten he tenga man la ta te tin chu mai ba ka chon tu ten emo thlan lo la an lo thedar ang chia te khan ming chiat na le ami mal za omna ti chiat ti mel hem nuk niam anga khana ngai the wangin defamation case a thelu thea angai theita hemi huanga hian omin alang ta bokani apani na hi chon malicious harassment antia politics wanga mi mal in beina le thil dik tok lo an ngai ni chuanin complain hi an thelu thei bokani malicious harassment kan han ti chu leilen na emo ti du da na te thil sual ti tum rana midang ti buayemo ti hlo emo ani lo pon an thil ne ang chi te ti che sak khami soina khani ta ni ti chonin hetiang chi hian India penal code kan han ti ang chi te le tin dan thar BNS nuai hianin hremna chi sang sang oma hemia hian min thiam lo an chang ani chuan hremna kha chi sang sang om the ani IPC 354 hetiang vel hi chu ani na chonin hemi meichia te za omna alim zonga sex le akai hnoi te kha tiang chi te kha ne helai chu che lo te la thome IPC section 354D a ve thung eroi chuanin meichia te kha zuiruk emotin internet kaltlanga lo thi thlai ruk ang chi te tin ti du da nang chi te kha tiang chi kha ani ve thung tai mi huanga hi chuanin alut thei tura kan ngai de hlekani achan chu social media lama khana thalak te pokha thedar niom takin sei ani tlatani tichon IPC section 506 a ve thung hi chuanin midang vau chungchang khani ve thunga hi chu kumni velbor lungin tang khan shrem thei ani ve thung ta hetilai te po hi athiam tan chuanin allu thei viewin arin om bokani tichon IPC section 504 a hianin arin lu thei view ni in kan lo ngai ve de uleka hedan laia hi chuanin
midang mual pho theina turata na an ming chiat na soyemo in cycle khatiang chi kha hemi section a hi chuan ani vele thung ta ni ti chuanin aum sia chuanin helai pailu theiviau khanin alangani amaro chu helai chu chipcheri mi thiam jok ten hetilai hi an seifi na te ro kan ta lang kher to lo tur angai te ang cyber crime lampang bok hi kan sei lo thelo heteng lam hi chu cyber crime lam thil cyber crime loss lampang kha talan lo thelo thina ni achan chu hemi a hianin anina chuanin hi social media te thalak thedarin a om ni in alang tlat ma chu wang chuan kan han sei lo thelo thina ni hemi cyber crime noi hi chuan midang te internet kaltlanga midang te ti du da emo vau emo shrem emo tin ti shrem emo mo internet manga midang vau emo ti du da ang chi te kha information and technology ek noi hianin hremna dan te manna dan ang chi te kha om thle bok ani henga te hianin lu theitura kan ngai ve de ngot ani engpon isla khatilai dan ai khrang te kha chu chipchia taking kan ta lang khel lo tura ngai taila alu theinia kan ngai te kan han sei ani ti chona pathum na chuanin right to charity hela hi kan thlang vele deuh hlekane heta kan soitak angin in thlandon teptera khan teng khanin buhfai kha asem ta nia chuti rual chuanin party thleibik le ti bik nei haulofin heteng chi hi akal puya heteng thilpek hi ape thin ti hi hemi atran chan tu le ain hum him na tur ber ni in angai thei bokani amzia chon kan soitak angin ama soita ang khan ni dang le hun dang liam ta kal ta po khanin voksa te buhfai te khateng mang khan mi har sa jok te alo trampui to thina ni a chuwang chonin hemi hi ati thin to na kha in hum him na tur lian tak ni in alang the kan soitak ang khanin amain khateng chi thil ka la tingai mi alo ni ta sela ti chuanin in thandon hna khan MCC om to hnu khan he thili ron ti ve ta chau ni sela ani lo pon khati ati nuwa khan khateng chi kha na sataken hundanga polo ti thin ni sela tuna aron ti ta ka khanin apek chuate mi atram puite hna khanin enge khami candidate te chungchang emo ani lo pon party chungchang emo politics chungchang emo te lo sein khateng chi khan enge mo thule la lo nei ta ni sela hemi huang ai chon a him lo ni na langa amaro chu khateng chi ati si lo ani si kha chonin hi atran chan tu lian tak ni in alang bokani engpon hi sela FIR hi thehluh eng angpon hi sela kan police ten FIR hi anpom hal ngotang te na kha ani chuang lova police te khan FIR kha an lo zir ve don ani ta chuanin Pi Mami'n FIR a thehluh tani chuan police te hian an hnol the an hnol lo thei boka ta chuan uluk takin an lo zir ve don ani ti chuan Pi Mami hianin mi har sa te tan hianin party thleibi po nei chuang lovin arim chang ang khanin tenga alo sem thin tu hi weme president hena po alo sei to ni omin alang tlat maya ta chon election campaign na atan hei a mang lovani ti kha ati chen thei chonin hei a evidence poimo em kha ani thei don ta ni chuwang chuanin hetilaya enge ati sulalom MCC omnu heteng thil hi atia chuwang chuanin adik lovani dana bo cheni loti borbor theikha aningot lem lo ti lai kha kan hriat atula chuwang chuanin enge ati chan khatilai te kha apoimo ani nidang le hun dang kalta te khan heteng thili alo ti to thin ani le ngala chuwang chuanin hetilai kongai chon film khur angai view ni in alang tlat mai ne ti chuan MPF lampang hianin dan bo chenan nei thengem ti kharil ro om thea engponi sela in thanna thieng hlim kan nei thena tur tan hian MPF te an poimo watchdog tangkai hlu te an ni tlatawang hianin an poimo a za po hi an phu ani ti chuan thilrin hlel om alo ta ani lo pam party thren khateng complain an ron siam ta chu tiang che chuanin athudik ani rengem dan bo chenna rengem khateng chi lo fin fia lo zir kha chu an ti tur ani ve tlatani an din san kha ani tlatani ma se tiang ani chung hian MPF lampanga pang complain lo lut ta te reng ponisla khami an ron thena kha adik rengem evidence a omem khatila kha anjir chen ve tur ani ta ni chuwang chuanin film khuranga ani MPF kan ne wang khan complain kha puan ngot kha ti tura ni lo ti na ni chu ti chuan MPF lam hian hetia buhfai sem hi enge election campaign na lam hoi ani lo ti an hriat nuwa khanin enge wantlang ma mai kan pun chu kha tu lo an ti thon seile ni om takte po hian sei ani zui ta ni chuwang tak chon ani hetilai taka hianin khami MPF te thule hla po khanin I enge party dang te kha chong complain an ron siam ang kha ka adik lovem ti lai kha an lo chui tur ani ta reng ani
amai ro chu ta hian mi hring kan fam kim tok lo na te po alo lan na te po ni thenga complain alu khan tin khan MPF te khan an ti ta ania apoi khop maya ta chan pi mami hi adike katilova adik love po katilova amaro chu kan film khur tla na tur thil hetilai te kan sep ve hrim hrim ani MPF chungchang khan mo in thante kan hama chon chho je langa MPF te pon luin an tangkai tul tu lang ta chon enge party te in beina khami thangvela khanin complaints tam tak te porun lu tang khan adikem khatila kha e kan chen kha atul ani engponi sla ne kan soitak angin mitam tak buana po chu MCC enge model code of conduct khami puan ani nuwa tiang hen buhfai kha asem ani avain dam bo chen ani lo mi ti kha aum ta chu wangchan model code of conduct rules an thlir kha chonin dan bo chen na aum thei khan alang ta ni engponi chela MCC chu enge ani in soive thok te ang omje chon MCC kanan ti chu in thlan na fel fai tak kan nei thenan le rual khai zo ka in thlan na kan nei thena turata na party sang te le ting candidate te khami te ta na chung party le candidate te na ansom tlan turata na in kai soina chu anita ni ta chonin in thlan ni tur puan ani atanga in thlan result chu athleng hian MCC hian abar tlang pui thin ani engponi sala kan thre reng tu chu MCC hi parliament ina khatinga appa sangchi kha ani lem lova amaro chu thune na sang tak ane ni te ro hi chu kan hriat a thale ani heta hianin sarkar lai angchi de khan an sarkar line in thlan na lo dong khanin khatila khanin mipui ne na min puin hena vote an lak thena tur tan ti taila di kome chuta chuan mi puan hne thena tur tan policy thar kha puan a theilo ani sarkar thil kha campaign nan an mang theilo watin he mai ba ka hian na thar siam le semang chi te po kha he MCC ina bar chung hi chuanin an mang theilo bokani tichon MCC in abar chung hianin candidate kan ti tele party kan ti te hian mimal in pe na te in huat na turang chi te ei tharum thoa che thena turang chi te khateng chok chuak thei thil khasoin khateng jong khan ma an la tur ani lo ani tin mun thiang lim le khateng chi kha campaign nan man lo tur ani bokani hetila hi chanin dil ro eng mo alang ve war mai a se se jaw lo te ang tichon vote zanatan munatan hianin mipui tham na sum le pai pek te buhfai sem kan han tiang chi te tin thil dang kha tiang chi engemo mipui vote lak thina turata na malo lak ang chi te kha khaptlat ani bokani MCC na bar chung ka chon mo tikhan MCC chu atlang pui chu ani deuh thok ta imponi sela ni hetun topic boina bernita chu charity thilma ani sela MCC in abar chunga khanin he thil hi ti ania buhfai kha sem ani tlatawang hianin rin helna lian tak kha a hringa apian pha ta ti kha chiang ta ni ti kham party dang ten an complain pha ta ani a chuwang chonin soitak angin hemi huna in MCC na bar chunga khanin charity thil te khalo kal pui fo poni sela an mani unit choi tu te an lo ni boknen tiang kha ti lo ni ta sela social kha an kai lo tu ani amaro chu unit choi tu ten lo ni boxi a ti chonin MCC in abar chunga khan kha thil kha ti ani thatawang khanin enge le lam tang khan chance lian tak kha lo ni ve tlat loi sini kan hriat thiam tul le mai engponi sla MCC kanan soita dua model code of conduct kanan ti kha kan soidua amaro chu MCC hian ama ngotin thune ina mi hrem thenang chi kha anei lem lova amaro chu a hnuai a thil karon soitu te wang hianin a hlom loi sini legal backup hei omje chonin MCC bo chiat hi ani na chonin heng MCC bo china tam takhi India Penal Code le Representation of the People Act 1951 nen hianin nasatakin ain kung kai ti hi kan hriat reng atulani engponi sela hetilai dan angchi te chu ron point out kher kha tuling kan hrelo theng khatan kan hlok chong pon arin omlo chuwang chon mani te pokhan lo zirve ta thinila dan te hi thania tichonin state election commission hian thune na sang mai ane chuwang chon hetiang MCC bo chena lo omhian candidate te kha enge in than chu theilo tu te an candidate thenang chi te pokha no saking candidate zui enge campaign phal lo zui turin tengkhan campaign kha a phal lo theni tin chu mai ba ka chonin khantin po lo ni ta te reng sila khatlan khantlin an lo ni na to an lo ni to na nge pokha hemi state nge election commission hianin rang takin athia sak theni apom sak lo the anol sak theni chuwang chon athune na hi sang ani kan hriat reng a tha o me chuwang chon MCC kha amain thune na nei ngot lo ma sela kan sei tak te transang khanin athu ani ti lai ro kan hriat thiam atul tak zetani
te chuan pakhat han talan le hram kan du chu MPF kan teng chi te hi state sarkar ani emo tin ani lo pon India ram thunei na dan nuai hianin enge thunei na emo khateng chi kha pek an shan pa lem lo ti te pokan hre ta thawme engponi sila hemi Pi Mami'n te chungchang a hian ke chuan on le tran bik kha kan ei shan pa lova engponi sila MCC na abar chunga hiteng thil hi a thleng meu mai sia chuwang chuanin an opponent tan te kha chuanin lo hmel le lo se chat kha a om em ema tin chu ti ro chuan Pi Mami'n te hian an seita kangin midang trampuina tan charity thil hi an lo kalpui photo ani awangin keini lama chuanin dana bo chi a bo chelove kan ti ve theilem lowa engpon ro se FIR te an thehluh ani chuan kan police ten FIR kha pom tla kan ni le ni lo ngun takin an lo la sir dona ta chuan thu chiang sok te po ala lang mai tura ngai tel a thawme chuwang chuan theng katin FIR thehluh engang poni selan pom lowang lo tingot kha addiction lovani ya adan hria lo thlak ma mai kan hria tin an pom nge yang lo tingot po kha addict chung lova adan hria lo thlak ma mani chuwang chuanin dan teng khang kan han pon kol dit det ani a to pa chung kan thunei tu te kan police te khan an han zir chiang ne nga ta chuanin vozon na ta na lo mang nge lom chu teng kha teng chu om nge lom a vozon na tur thil ani lo ve charity thil ati dan phungkal pangai aron ti ani mai khang jong jong kha e kan police te kutani a FIR zia puitlin lo kha kan police te kutani e kha kha mi puiten kan ha mai turing kan hria ani engponi ro se kan rama him politics si pathian chena mun lo ni vero se ti in thu kan khar mai ni se thawme video min thli sakan